Svim hrišćanskim narodima je poznata Sveta zemlja, a svi znaju gde se ona nalazi. Ali samo srpski narod ima svoju svetu zemlju sa možda najvećim brojem hrišćanskih pravoslavnih crkvi i manastira, a ta se sveta zemlja naziva Kosovo i Metohija. I svaki bi Srbin trebao tako da osjeća, a Srbin i srpski pesnik sa rumunske obale Dunava, Slavomir Gvozdenović, ne samo da tako osjeća, već je umeo to vrlo lepo da ispeva, na najplemenitiji način u svojoj najnovijoj knjizi stihova simbolično nazvanoj Koliko Kosova u meni, čiji je izdavač Narodna i univerzitetska biblioteka Ivo Andrić iz Prištine, sa privremenim sedištem u Beogradu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Vlade Republike Srbije. Promocija knjige održana je u Temišvaru u svečanoj sali Vladičanskog doma Srpske pravoslavne eparhije uz učešće brojnih ljubitelja pisane reči u njenom najlepšem obliku poeziji. Slavomir Gvozdenović je veliko književno ime sa jednim respektabilnim književnim sumitetom u kome se evo kao jedna od najznačajnijih pritoka našla i ova knjiga Koliko Kosova u meni. Ona zapravo sublimira njegov svekoliki pesnički govor od prve knjige objavljene u Bukureštu 1975. godine do ove. Dakle, ona sublimira sve ono što je sad, da kažem, ovom potonjom knjigom overeno. Dakle, Slavomir je veliko književno ime, vrlo značajan za savremenu srpsku književnost i svakako ovom knjigom je na neki način zaokružio jedan deo svog književnog tvoraštva, budući da je još u kapacitetu da može da stvara velika književna dela, pre svega kada je u pitanju poezije. Teško mi je da budem objektivan, jer sam bio dirnut na trenutke do suza šta se sve izdogađalo večeras ovde u svečanoj dvorani Vladičanskog dvora na jednom svetom mestu gde smo predstavili jednu knjigu koja mi toliko znači. Sigurno da mi je drago što je to bilo urađeno i na Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu, ali drago mi je što je i u našem Temišvaru to bilo i što će biti prilike i u Aradu i u rodnoj Belobreški, a verujem na jesen i u Bukureštu. U okviru večeri nastupili su mladi umetnici sopran Milica Pantin, mladi pijanista Milan Ilić, a stihove su čitali glumac Marko Adžić i pesnici Vidak Maslovarić, Radenko Bjelanović i Slavomir Gvozdenović.